kugcwaliswa ngamoya loyingcwele. Amen. Jesu nakasesela emhlabeni utshela abafundi bakhe kahle kahle ubanika isithembiso lesisha saNkulunkulu. Uthi ukuze abe khona la phakathi kwenu kumele mina ngihambe, la sengihamba ngiya kuBabe, ngiyanicelela lomunye umduduzi. Haleluya. Uthi Jesu uyena utawuhlala nani. Haleluya. Because ngeke aze akhone ukwehla moya oyingcwele as long asesenathi. Amen. Because Jesu ukuta kwakhe emhlabeni beketele i-mission tside. Amen. Nangoyibuka nje yathatha 3.5 years. Haleluya. Wase uyahamba. So-ke bazalwane, okungevele beyangayideki utawuhlala nathi noma nalabafundi bakhe imihla yonke. Amen. But nje beketelele mission tside. Uthi-ke Jesu hhayi sengingawuhamba-ke nyalo ukuze akhone ukuthi yena moya longcwele kade uhlala nani, kubika ukuthi yena Jesu ahambe abuyela ezulwini. Uyabathembisa-ke uthi lokuya le kuBabe ngeke nize nimshiye nodwa, because bafundi base bakhala ukuthi yeyi nasohamba sesithawusala nabani. Amen. So sike Jesu ngawufike le kuBabe ngimcelele notawuhlala nani, utaba ngumduduzi wenu. Haleluya. Lotanihlala akunye nani sonke isikhathi, because umoya longcwele akasiye nje ukuthi umuntu lotafika avakashe aphindze ajike noma uyetele assignment date phindze futhi ajike, but uta for permanent. Amen. So-ke Jesu uyabathembisa ukuthi hhayi sekungafike ngicelele kuBabe lo moya longcwele utawuhlala nami. Uthi nakachaza Jesu utanifundisa-ke konke-ke yena. Amen. In as much as naye Jesu anifundisile, utanifundisa konke ngendlela lokufundisa kwabo utakwahamba nabo sonke isikhathi. Amen. Because nawunaka Jesu akusiso sonke isikhathi la bekade abanebafundi bakhe khona. Amen. LeBhayibheli liyaveta ukuthi Jesu bekahle bohle abashiya nje abafundi bakhe ayengcenye ayonda umsebenzi wakhe, because bekadele vele i-purpose kaNkulunkulu. So-ke Jesu lo moya ongcwele lamjujusa kulabafundi ukuthi utawuhlala nani ngaso sonke isikhathi. Amen. Lokusho ukuthi ekuphileni kwethu bazalwane siyamdinga moya longcwele. Haleluya. Kukwahle ukuthi Jesu samemukela ukuthi uyinkosi nemsindisi wokuphila kwethu, because kwaba uyinyona ligede uthi moya longcwele bese uyangena la empilweni zethu. Amen. So nasisindiswa abazalwane, le ndzaba ayigcini la esizisweni kuphela, but kumele bize kube nelesigaba la khona sesifika simukela moya longcwele. Amen. Lokumukela lo moya ngcwele bazalwane kungiso-ke lesigaba-ke lesi sitawukhona-ke kucala sikuve kuhamba-ke naNkulunkulu, because moya longcwele abe uNkulunkulu in presence kubantu. Haleluya. Hhayi ukuthi kwakungubani, but bese uNkulunkulu yena qobo lwakhe sekasetha empilweni zebantu. Haleluya. Because uNkulunkulu nakasuka ezulwini ngeke aze asuka uNkulunkulu, but wehla sekamoya longcwele. Haleluya. So lesihloko sesibikele kubaba bazalwane namhla sithi being filled with the Holy Spirit. Lokusho ukuthi wonke umntwana lotibita ukuthi umntwana waNkulunkulu ufika kumele afike esigabeni la khona ukuthi sowugcwalisiwe ngomoya oyingcwele. Amen. Sitawufundza bazalwane encwadzini base-Efeso chapter 5 verse 18. Lithi leli Bhayibheli, ningadzakwa ngobe kuko kuvela inkhanuko, kodwa gcwaliswani ngamoya. Haleluya. Uthi ningadzakwa ngobe kuko kuvela inkhanuko, kodwa gcwaliswani ngamoya. Ngiyanaka bazalwane ukuthi uyati one of the greatest desire kaNkulunkulu etimpilweni tethu nangamunye ukuthi singagcini nje bazalwane kuhlala nje but simukele nje moya ngcwele, but kube impilo ya onke malanga. Amen. Lokusho ukuthi it should be continually lokumukela lokuthi sigcwaliswe ngamoya oyingcwele. Amen. Ngishito ukuthi moya oyingcwele akasiko nje ukuthi utaba experience letawuta nje occasionally ukuthi yathi-ke namhla sengifuna kuthandaza, hayi ungazi ukuthi kuzange kube ngumoya. Haleluya. Ukuthi noma ngifuna kwenta into thile bese kuzange kube ngumoya, but kubita ukuthi kube uNkulunkulu ehlala la empilweni tethu ngaso sonke isikhathi, uNkulunkulu as-empowerisha. Amen. Because lokuthi siyamdinga uNkulunkulu lo moya oyingcwele nguye lo as-empowerisha each and every day, because kuhamba nje kwethu bazalwane kuphila empilweni yekholwa we need power. Haleluya.
lokusho ukuthi le empowerment le kasiyitholi nje noma kuphi bazalwane, but siyithola through umoya oyingcwele. Amen. Le mpilo yokuthi sikhone ukuphila impilo yebungcwele. Haleluya. Because ngeke umuntu akhone ukuphila impilo yebungcwele nje ngokwakhe, but uyayiphila because kunamoya oyingcwele lo elishayo ukuthi akhone ukuphila le mpilo legcwele. Haleluya. Ungakufisa wena kuphila ngegcwele but ngeke uzokukhona. Vele kulukhuni empeleni. Amen. Le nyama nje inedindodayo nje letikhanikako. Haleluya. Nalithi leli Bhayibheli asifunze khona uthi ningadzaku ngobe kuko kuvela inkhanuko, lokusho ukuthi nawuzodzaka kuphela ukuthi sisaphila la enyameni. Amen. But lo moya oyingcwele lokuthi uyafika nje asifundzise kuphila impilo yebungcwele. Le mpilo yebungcwele bazalwane ayinawo ukuthi ayisiyo nje into letabayi one soft ukuthi hayi namhla because kumele ngiye esontweni kumele nje ngiyophila impilo yobungcwele kubonakale ukuthi hayi ngingcwele. Noma kukhona i-encounter thile ngifuna ukuthi uNkulunkulu angilungisele kiko ukuthi hayi namhlanje akuposition ukuthi ngibe ngcwele ukuze uNkulunkulu atobona ukuthi hayi yathi-ke nangingwemva nami-ke utofuna ini anginike nakho. Haleluya. But kuyimpilo ya onke emalanga. Amen. Lokusho ukuthi throughout the day lokuphila-ke le mpilo yengcwele kuyabida-ke bazalwane, because kunetinto lokumele utigweme ngendlela letinye leti-so tempting empilweni yomuntu. Amen. But kubita ukuthi kube nemandla-ke bazalwane ukuze ukhone ukuphila le mpilo yebungcwele. Haleluya. Futhi nale mpilo yamoya oyingcwele lokuthi ube filled nje lokuthi singaphinde futhi sibe fruitful. Esikhuluma la ukuthi we need to be productive. Amen. Lokuba fruitful bazalwane kubita ukuthi ngeke ngekwakho ukhone ukuthela sithelo. Haleluya. Sekukholwa without the empowerment yamoya oyingcwele. Haleluya. Lokusho ukuthi umoya oyingcwele nguye uyabona ukuthi ucukethe empeleni. Kumele ukuthi nawe because tonke le mpilo lesitibalako timpilo yekukholwa. Haleluya. So-ke nawe utibuka wena ukuthi uyathi mina futhi nangabe ngingakagcwaliswa ngomoya oyingcwele lokusho ukuthi ngiyiteke lokho. Haleluya. Uthi lo munye kukhona kulunga kwemvelo nje. Haleluya. General kukhona ukuthi awuyathi babedlamini nje walunga kwemvelo. But lithi eBhayibheli lokulunga lokho kwemvelo kufana nesizweli nje esilahliwe esilapha etaleni. Amen. But lokuze kubukeleke lokulunga kwakhe lo muntu ukuthi bese uyeta uyakholwa kuJesu bese ugcwaliswa ngamoya oyingcwele. Amen. Le mpilo yokugcwaliswa ngamoya oyingcwele kuyimpilo ukuthi sigcwale impilo yekunqoba ngaso sonke isikhathi, because bazalwane lithi eBhayibheli kasilwi nengadi kanye nenyama but silwa netikhulu temimoya lisemkhathini. Amen. Nawulwa-ke bazalwane empilweni akwendeki nje ukuthi hayi namhla hayi angilwi ngabe ngihleli phasi. Nawu lokuthi le mpilo impilo yethu bazalwane empeleni nawu ingayinaka impilo yekulwa ngaso sonke isikhathi. Haleluya. Lokuthi nje siyaphila lokuthi uvukile nje namhla kukhona bekade bolwa nabo ukuthi hayi ukuthi ungayi esontweni akusiko ukuthi nguwe noma yini, but le nto nje iphilela nje lokuthi sonke isikhathi lokulwa ukuthi lokulwa kwenta ukuthi ungafiki la khona utawufika kuNkulunkulu. Amen. Ugulwa lokufuna ukuthi ngaso sonke isikhathi kukususe uNkulunkulu. Haleluya. So-ke ukuze sitawuphila impilo yekunqoba singabi defeated, because la ngaphandle kunemimoya abazalwane lefuna ukusibona sesi-defeated. Ukuze sitawuphila a-victorious life kuphila ukuthi sibe impilo legcwele ngamoya oyingcwele. Amen. Lokusho ukuthi bengishito ukuthi lokhu ukugcwala ngamoya oyingcwele akusiko nje ukuthi sitaba reserved nasiya esonweni, because esonweni siyathi ukuthi kumele sihlabele tingoma letitawutsitsa uNkulunkulu. So asilungisele ukuthi nangiye esontweni hayi-ke sengagcwala-ke ngamoya oyingcwele nangentatilo tami lekhaya noma ngedvwana hayi kude inkinga. Amen. So kuyimpilo nje yawonke ongemalanga. Haleluya. Yaso sonke isikhathi lokuphila ngamoya oyingcwele. Kusho ukuthini-ke bazalwane kahle kahle lokuphila lokugcwaliswa ngamoya oyingcwele? Because sesikhulumile ngako lokugcwaliswa ngamoya, kusho ukuthini empeleni? Lokugcwaliswa ngamoya oyingcwele bazalwane kusho ukuthi siyamvumela yena etimpilweni tethu ukuthi athathe a complete control over our life. Haleluya. Lokusho ukuthi nje nase ngithi angigcwaliswe uyabona into naseyigcwala lokusho ukuthi sonke le space sisi-occupy emulethu. Haleluya. Nangabe ngisanganalibhodlela nje lemanti nalibuka le bhodlela ligcwele emanti. Haleluya. Lokusho ukuthi kude lokunye losokulangakhathi
le ndlela le bhodlela le ndlela litawuwa ngayo litawu-operate-a ngawo selitabe likhontrolwa nginako lokhu la ngaphansi. Haleluya. Uthi-ke lo mbhali la sisuze khona lingadzakwa but ngoba kiko kuvela tinkanuko tenyama, but uthi-ke lo mbhali kasigcwaliswe ngamoya longcwele. Haleluya. Lokusho ukuthi into kune-tendency lenteka umuntu nabe kukhona into lengenile la ngaphansi kuye iyagcwala bona, kuvame ukubonakala noloku la ngaphansi futhi yile legcwele la ngaphansi. Amen. Haleluya. Lokusho ukuthi umuntu nabe nje ugcwele emoya longcwele la ngaphansi kutawuvakala. Lo mbhali ngisayebuka ngayina ukuthi kwayangani lokuthi abekise liwayini namoya longcwele. Haleluya. Because liwayini lifike lithi nawulithatha kuba ngumuntu nje losuka alithathe. Lokusho ukuthi nalokugcwaliswa kuba i-choice. Amen. Lokuthi nje kuye wena wachoose ukuthi hayi ngafike ngithathe lokhu. The time ukuthatha kubuka ngathi usukude imandla. Amen. Because nakuhleli lapha nje kodwana empeleni lento ayinamandla latu kwakho, but iba nemandla lento wayithatha wayifaka la ngaphansi kuwe. Kanjalo namoya longcwele lokwati ngaye nje uthi uyathi khona lo moya oyingcwele akukusita indzawo. Empeleni kude la ukusita khona la ukushintsha khona wena, but nje kutshintsha le knowledge yakho. With knowledge bazalwane yodwana ayisiko lutho, but lamandla amoya oyingcwele wabona ngalo ukuthi ukuthathe ukugcwalise la ngaphansi kuwe. Uthi lo mbhali lokumvumela lo moya oyingcwele take control. Ngana kanje mawubuka umuntu lodzakile size bayasichaza ukuthi hayi uyambona-ke lona usokhulunyiswa ngilo tshwala. Lokusho ukuthi utshwala sokuthethe i-control la kule mpilo yakhe. Amen. Lokusho ukuthi being wavumela lokuthatha moya longcwele, lokusho ukuthi nyalo sokhontrolwa ngomoya longcwele. Lokusho ukuthi nekuhamba kwakho nekwenta kwakho akusasiwe wena, but sengunako lo sokuthethe wakufaka la ngaphansi kuwe, lo sokugcwalisile la ngaphansi kuwe. Amen. Lokusho ukuthi bazalwane seyimicabango yakho, imicabango yakho akusasiko nje kucabanga lokho lesicabanga, but konke kucabanga kwakho sekucabanga sekucontrolwa ngumoya longcwele. Ukuthi indlela losokucabanga ngayo. Haleluya. Lithi iBhayibheli nakufundza incwadi yabaseRoma chapter 12, listen, gucula nentiwe kabusha, kugucula tingcondo tenu. Haleluya. Lokwentiwa kabusha ugucula tingcondo tethu, mhlawumbeni wena angeke kube yinto longakhona kuba i-control nawe. Haleluya. But ngulo moya longcwele utawuthi nasala ngaphansi uthi nakufuna kuphuma umcabango lothile bese uyasho ukuthi hayi-ke lo mcabango lo nje awuphumi kule ngcondo, ngeke kuphume le ngcondo ngeke izikhiphe imicabango le nje, le mcabango lo awusiwo, sengumoya longcwele sokucontrola le micabango yakho. Amen. Nemagama, kunemagama longafuna kwaphikisela ngaphandle, but umoya ongcwele utawuthi lokugcwala ngayo kunala magama utawufika awacontrolela kuwe la mpilweni yakho. Uthi hayi uyabona-ke umzalwane likholwa lelinankulunkulu, because lo moya ongcwele ngishilo ukuthi uNkulunkulu. So uNkulunkulu nabe kuNkulunkulu kunemagama longeke uze wakhiphe wena ngokwakho, but because senguNkulunkulu lo lawula ukuthi wena ukhuluma njani. Haleluya. Because sokugcwele yena la ngaphansi kuye, senguye lo take control nemagameni akho. Kutawuse kuyavakala ukuthi yathi leli limi lakhe mani limnanzi, and futhi uyaliva ukuthi linekuphila linekuthobeka la kulo, because lo muntu sowugcwalise ngamoya longcwele. Haleluya. But uyabona nawe kadzeni nje wawuvele uphume nje ligama kanjalo nje dlapha, but nyalo leli gama ngumoya ongcwele losafika alixolisa kahle kahle ngakhathi lithina liphuma la ngaphandle kube ligama longasho ukuthi hayi nembala leli gama likukhulunywe ngumfana kaNkulunkulu. Indlela lesenta ngayo, the way lisenta ama-action ethu nasakagcwele lo moya ongcwele, kusho ukuthi indlela esisitawu-acta ngayo seyitaba different. Nawubuka umuntu lodzakiwe bazalwane, indlela la acta ngayo uyabona hayi mani, uyathi le ndlela la acta ngayo akasino mani lo muntu lo, aka-actiswa ngokuthi nguye, siyamathi phela abantu abaphila akasiko nje. Amen. But lo muntu naseka le ndlela se-acta ngayo soba bold nendlela lesakahamba ngayo, uyambona nje ukuthi hayi sowugcwele ngamoya longcwele, sowugcwele liwayini lo muntu lo. Haleluya. Lokusho ukuthi nendlela lasahamba ngayo uyambona ukuthi ikhona lento leseyimcontrola, because umoya ongcwele bese uba yi-control la kuye. Haleluya. Lokusho ukuthi nema-actions akhe kunema-decision umuntu la wentako engcondweni ladzake ubone ukuthi labanye baze ukuthi hayi I was doing it because under the influence.
Hallelujah. So lama-decision, kunama-decision lokumele utawuthi nawuthi ucabanga kuwenta athi Moya Longcwele, not this one. Lokhu ngeke kuze kwentiwe. Hallelujah. So lama-decision Moya Longcwele lokhu kugcwalisa ngalo Moya Longcwele kusho lokho-ke bazalwane. Amen. Lokusho ukuthi nangabe nje inkomishi igcwele ngemanti, kuthi there is no room for anything. Bese ngishilo ukuthi kude lokunye longaphinde kufake la. Because so-occupy lokhu. Hallelujah. Lokusho ukuthi noma ngabe yini le bengafuna ukukupholutha, na ikhanza agcwele lo Moya Longcwele sekufanele ukuthi seyide room automatically. Hallelujah. Hallelujah. Bazalwane, nawufunza incwadi umsebenzi wabaPostoli chapter 4:2 lapha ku verse 4 Acts chapter 2 verse 4. LeBhayibheli lithi iBhayibheli bonke bagcwaliswa ngoMoya Longcwele base bakhuluma ngalenye ilimi njengoba Moya wabapha kuphumisela. Nabacetha kuthandaza lendzawo lebebahleli kuyo yatanyatanyiswa bonke bagcwaliswa ngoMoya Longcwele bacala bakhuluma livi laNkulunkulu ngesibindi. Hallelujah. Lokusho ukuthi lokhu kugcwala ngoMoya Longcwele bazalwane kumele kube yinto lento engasongo isikhathi. Lithi iBhayibheli benena nje ecetha kuthandaza kulenza ukubuya siyatamatembisa bonke bagcwaliswa ngoMoya Longcwele bacala bakhuluma livi laNkulunkulu. Lokusho ukuthi livi laNkulunkulu bazalwane lokunye kumele sikubone kahle, ngeke sikhone ukulipronounce as it is singakagcwaliswa ngoMoya Longcwele. So njengoba ngisho ukuthi sitabe sikhuluma i-intellectual yethu ukuthi simabeka uyive ukuthi uyathi lento yona ingiyo, but kukhona lento leshoda ngayo ukuze itoba ne-impact. Hallelujah. Lokusho ukuthi ishoda ngaMoya Longcwele. Hallelujah. Kuze bazalwane kumele senteni-ke kuze sigcwaliswe ngaMoya Longcwele. Kuthi ngasenteni, kuthi ngakuthi bazalwane, kuthi simphile impilo lengcwele. Hallelujah. Because Moya Longcwele bazalwane lithi iBhayibheli akahlali la kungcole khona. Hallelujah. Lo Moya Longcwele sikhuluma ngalo sithi licathazi, because vele njengoba besho ukuthi Moya Longcwele kahle kahle nguNkulunkulu icobo lwakhe presence. So uNkulunkulu unento lengcolile akayithandi. Hallelujah. Lokusho ukuthi uNkulunkulu lento yokugcwaliswa ngoMoya Longcwele, we need to live a holy life. Hallelujah. Moya Longcwele bazalwane uyasita ukuthi sikhone ku-overcome impilo yesono. Hallelujah. Lokusho ukuthi ngeke sikhone ku-overcome impilo yesono without Moya Longcwele. Singafisa thina ngokwethu, but in as long as singakagcwaliswa ngoMoya Longcwele sisithathaza senta nabo le kade singafuni ukwenza. Hallelujah. Asho njalo uMpostoli Paulo uthi uyathi lento le ukuthi ngifuna kuyenza kakhona ngikhanza nginta nabo lengafuni ukwenza. Hallelujah. Hallelujah. Lokusho ukuthi ngiyafuna lento kuyenza, but ngiyikhanza ngenta nabo lengafuni ukwenza. Ngiyikhanza ngiphila impilo yesono, but mina ngifuna na impilo yekholo, but ngiyahluleka. Why? Because there is no spirit la ngekhathi. So once lo Moya Longcwele waba la ngakhathi kumi, noma lokufisa kwami lokuthi uyathi ngifuna ukuphila impilo lengcolo ngidadikhanza ngikhona ngi-able. Hallelujah. But because nangabe Moya Longcwele ngingakhona ukuhlala nayo le mpilo yebungcwele ngingayifisa ngiyithande. Kude umuntu bazalwane nawathi ngibanje lo ngafuna ukuphila ubungcwele. Wonke umuntu ufuna ukuphila impilo engcwele. But usoyabuka, hayi mani yathi le ndlela lo wenda ngayo akusiyo ukuthi ufuna ukuphila impilo engcwele. Akusuye lo muntu ohlulekayo. Kufanele kuhluleka yena because vele ulanyamani, because inyalo lokugcwele lokugcwelela kuye ubuswa kule nyama. Hallelujah. Lokusho ukuthi yonke i-weakness yakhe lo muntu, because kahle na ubuswa inyama kufanele ukuthi sithi kahle ubuswa i-weakness yakho. Hallelujah. So in order to overcome le weakness yethu le human flesh, le nature yethu, ukuthi ngakuthi sigcwaliswe ngaMoya Longcwele. Amen. Lokusho ukuthi sidinga le mpilo engcwele siphila futhi kuhlonipha livi laNkulunkulu, sisubmit phasi kwelivi laNkulunkulu. Hallelujah. Because uNkulunkulu bazalwane nakaphila nangaphakathi kethu, lokusho ukuthi sesitawuphila impilo yekusubmita. Ngiyacela sifunze incwadi yabaseRoma chapter 8 kuna verse 9-13 akanye na-14. Ngobe naniphila ngokwenyama nitawufa, kodwa nangabe nibulala imisebenzi yenyama ngamoya nitawuphila.
Labo labakholwa ngumoya waNkulunkulu bangemadvodzana aNkulunkulu. Haleluya. Futhi labo labalidwa ngumoya waNkulunkulu bangemadvodzana aNkulunkulu. Lokusho ukuthi nasiphila siholwa ngumoya longcwele uNkulunkulu uyakhona ukusirecognize njengamadvodzana akhe, njengabantwana bakhe. Lokusho ukuthi nangabe siphila nje ngendlela lesingaphili ngayo singakagcwaliswa ngumoya oyingcwele, kufana nokuthi siyaphila nje sibantu baNkulunkulu, because kunemehluko emphakathini webantu baNkulunkulu. uNkulunkulu wadala wonke muntu. Ngiko iBhayibheli lithi wonke muntu umuntu waNkulunkulu, but bese kuba nemehluko lokudistinguisha umuntu waNkulunkulu nempala kaNkulunkulu. Haleluya. Lokusho ukuthi sithola lokuba sibe ma-sonship kaNkulunkulu because sesiholwa ngumoya longcwele. Amen. Without the Holy Spirit bazalwane kutaba likhona uku-overcome tinkhanuko temhlaba. Amen. Lithi nasiphila kwenyama sitawukufa. Amen. Kusho ukuthi ngeke lokufa bazalwane kusho ukuthi sibulawa yini lokuthi asakhoni nokucontrola lempilo yethu engcwele. Amen. Uthi lokunye lokuthi kudzinga senteni lokureceive umoya longcwele kafishane kusho ukuthi simukela emandla. Haleluya. We receive power. Haleluya. Uthi Jesu kubafundi bakhe hlalani la iministry yenu ngeke nize nikhone ukucala kuyena ngabamukele emandla. Uthi hlalani eJerusalema nize nimukeliswe emandla. Haleluya. Bawo lo muntu Moses sisebenze naye bonke malanga. Usophinze sesiyahlala ngikhani simukele emandla Nkosi emandla thina sawathola kuye. But bekade uJesu uthi usho kuthini labafundi. Uthi hlalani lapha eJerusalema. Ngeke nizonikhona kwenda iministry yenu ningakamukeli emandla. Ngiko lokho ukuthi hlalani ke nize nimukeliswe umoya longcwele. Haleluya. Ulamandla nakafika loyo Acts chapter 1 verse 8 uthi ngidawureceive emandla emoya engcwele. Uthi ke lithi iBhayibheli lithi nasenigcwalisiwe ngalamandla emoya engcwele senitawukhona kuba bofakazi bami. Haleluya. Lokusho ukuthi lamandla asenta ukuthi sikhone ukuwitnessa ngaJesu. Haleluya. Lokusho ukuthi sikhone kumfakazela Jesu ngaphandle kokuthi sigcwalise ngamoya engcwele. Hallelujah. Because ishothi kahle lokuthi sikhona ukuwitnessa ngaJesu la moya longcwele ufike yena asikhone ukutembula asembulele kahle ukuthi Jesu kahle yena ungubani. Hallelujah. Ngeke ukhona abazana ukuwitnessa ngento longayazi. Amen. Nabathi nje umfakazi because vele ubonile unayo futhi ukuthi hayi mina vele encounter kunayo info nayo. Ngeke ukuthi umuntu ukuthi umfakazi ngeke ukuthi info uyayazi. But uba ngumfakazi because lento ube ne-encounter nayo. Iyambuleka nakuwo wayibona kahle into engakonke lamehlweni lakho. So lamandla ke amoya engcwele la nawe emukela wona umukela kuba ngufakazi kaNkulunkulu. Hallelujah. Lokusho ukuthi now ucala la khona sowathi Jesu ngalokujulile. Awusamati nje shalo. But lawo mandla lathola umoya longcwele. Amen. Lokusho ukuthi naloku lamandla emandla futhi ekumandla ekuthandaza lamandla Jesu lathi ntaze nigcwalise ngawo emandla ekuthandaza. Amen. Because thina bazalwane leBhayibheli thina ngeke kwethu asati lithi iBhayibheli athina asati ukuthi kumele sithandaze njani. But umoya longcwele lositako kubuleni ukuthi asidirect sikhona ukuthandaza. Hallelujah. Nangabe sisengakakhoni bazalwane ukuthandaza ukuthi singakafiki lapho nasiva ukuthi siyathandaza because the time uthandaza na uthandaza bazalwane nganaka ukuthi kunemagama nje apho lo wakhuluma akagcina aphelile lamagama. Hallelujah. But umoya longcwele uyasita nalokuthi sithandaze kanjani nakulamagama asiphe emagama ephumisela lamthandazweni. Lamagama la awuwatholi noma ngophi but wathola umoya longcwele. Hallelujah. He gives us the power to be able ukuthi sikhone ukuthandaza. Hallelujah. Nalokuthi sisenda inkonzo wonke umuntu bazalwane kunenkonzo uNkulunkulu lambidelekile. Labanye lokuthi bangakhoni kwenta inkonzo yabo it's because basengakawutholi emandla emoya engcwele. Because lamandla emoya engcwele ngiwo latawukhona ukuthi ngiwo las enableisha ukuthi sikhone ukuseva endlini yenkosi.
ukuze sikhone kumkhonta uNkulunkulu ngale phiko lesiphiwe tona. Sidinga ukuthi leli phiko lifana, la moya endlala, moya ongcwele afana nemafutha. Once uwagcwalisa ngala mandla lo moya ongcwele, sangeke usastruggle la empilweni. Haleluya. Nokwenta le service yaNkulunkulu lapho itelwe nasekutaba lula. Ngabe bani ukhona njani kwenta into nayo? It's because kunemandla emoya engcwele. Haleluya. Kunema-trials bazalwane lesidinga ukuthi sikhone kwa-overcome empilweni yethu, but sidinga amandla moya engcwele. Haleluya. Ngeke size sikhone kwa-overcome. La ngaphandle bazalwane, njengoba ngisho ukuthi sonke isikhathi sithi sisilethela nje timpi. Haleluya. Sisilethela konke longakucabanga lokufuna ukuthi ugcina kusi-overcome-ile, gcina singakafiki kumadini uNkulunkulu. But ukuze sikhone ukunqoba tonke letinto leto, kubita ukuthi sikhone sibe nemandla kaNkulunkulu. Amen. Haleluya. Lokuthi-ke bazalwane, lokugcwaliswa ngomoya ongcwele kusho ukuthi sesitawukhona ukuthi salo sikhona kuthela tithelo. Haleluya. Nawu ufunza incwadi yabaseGalatia 5:22-23 ukhuluma ngezithelo tamoya wengcwele. Icishe siyadada. Futhi tithelo tamoya-ke nati. Uyatilista. Niyamuva ukuthi uthini lo mbhalo. Tithelo noma sithelo samoya. Hallelujah. Lokusho ukuthi we are not able to bear fruit without the Holy Spirit. Futhi ngasize sigcwalise ngamoya ongcwele lapho nasitawucala sithele. Lokusho ukuthi nangabe singagcwalisi ngamoya ongcwele sitaba isihlahla letihle but letingatheli. Jesu-ke bazalwane uNkulunkulu nangabe afuna kithi, lokusho ukuthi ngeke sikhone nalokuba productive. Ngile kadze ngikusho ngayo. Awukhona ukuba productive. Ngeke ukhone lokuthatha ithelo. Utawufana nesihlahla lesihle lesilapha. Sinisela kwamalanga but kufala ukuthi si-useless lesihlahla semthundi nje kuphela. But akusi-ukuthi asikabitela kodwa umthundi but sibitele ukuthi sithele tithelo. Ukuze labo labale ngaphandle, because isithelo bazalwane ngikanaka isithelo asisithi isihlahla. Ngeke nje ukuthi isihlahla hayi ngithelile because sifuna ukuthi ngisitakale sona. The time sithela sentela kusitakala naku lokulacelele. Labantu ukuthi bakhone batodla bathi bangadla bese baphila. Haleluya. Once-ke lo moya ongcwele nguyeke lo-enablisha ukuthi sikhone kuthela tithelo. Lesithelo kwesathi sakhona kuthela sokusho ukuthi sesibantu labakhona kudleka-ke manje. Lo Tabo afune noma ngabe ufuna liphi ifruit la kuwe, nakafuna ukuthi uyathi ngikhathatekile emoyeni, athole lifruit letameni ukuthi ngakhathateki. Labo futhi lokuthi yathi ngeswela akhaze futhi nakathi nakedla ukuthi uyathi kweselwa kami sengiphe semva ngathi yathi sekukhonile overcome. But we cannot be able ukuthi sithele tithelo without the Holy Spirit. Hallelujah. Letithelo bazalwane ungafuna ukuthi ithela letithelo. Ufuna ukuthi yathi ngiyafuna manje kuba nekuthula. But ngeke uzokwazi ukuba nekuthula la khathi. Ungagcola nje umsindo but umoya ongcwele utawukhona ukukuthulisa kuletha ipeace la khathi kuwe. Hallelujah. 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 The power without fruit ingodi kakhulu. Hallelujah. Hallelujah. But moya ongcwele uyelo khona ukuthi aproduce impilo yeKristu empilweni yethu. Lokuthi nje size sitransforme sibe Christ like. Kungulo moya longcwele loyo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bazalwane sichubeke sibuke ukuthi kodwa ukuze sikhone ukugcwaliswa ngamoya ongcwele singagcwaliseka kanjani? Okokuqala ngibengishito ukuthi ukuze siphenduke entoneni entetho. Njengoba uNkulunkulu bengishito ukuthi akahlali la umgcwele khona. Bese sithi ngendlula kuphenduka bese siyafuna ukuthi siyamlangadelela uNkulunkulu kakho imihla nemalanga. Amen. Lithi iBhayibheli nawufunza incwadi yaMateyu chapter 5:6. Lithi iBhayibheli ubusisiwe labo labomile balambela kuLunga. Hallelujah. Ngoba batawufundiswa into endala. Hallelujah. Lokusho ukuthi ngile indlela leyo lithi nabe sibusisa ukuthi balambile bomela kuLunga. Hallelujah. Ngoba la empilweni yabo uNkulunkulu nguye otawuse uyasisuthisa lathi inhlitweni tethu. Hallelujah. Indlela leyo umoya ongcwele the time simlambela uNkulunkulu, the time simlangadelela uNkulunkulu, the time moya ongcwele atawugcwalisa lathi empilweni tethu. Hallelujah. Nalokuthi a prayerful life. Hallelujah.
Jesu uyafundzisa encwadzini yaLuka chapter 11 verse 13 futhi utawufika kubabe yena athandaze uNkulunkulu ukuthi bese umsipha moya oyingcwele lo tawukhona kuhamba phakathi kwethu. Lo mlayeto ulethelwe yi-Apostolic Faith Church Zombodze Media.